Ben seni bağırır kalmayayım. Ne olursun kalmayayım. Sürekli söylememiş gerekten neyse. Karasam bulcadan ne bardı bastırıp çıtadı. Sen ne yaptır ile buzun faritasın ya? Adamlar da sağ ol. Sen öyle moyun kalış gerek. Главное, казино салынбай жетиштик, а? Жетиштик. Мен эмне кылып атам? Негизи сага чоң рахмат, брат. Болду, брат дечи. Сага да чоң рахмат, а? Мени брат дей бер. 4 күндөн бери кылган ишибиз жетиштүү эле болду окшойт. Ооба. Өзгөрүш керек болчу да, эмнеге өзгөргөн жок? Çamaşçı. Ошондо эмне 4 күн кылган эмгегибиз саңалбай калабы? Болбойт ушу. Эмнеге? Мунун бир эле себеби бар. Сен ниетиңден. Сен кылып аткан сооп иштериңди адамдарга жардам берейин деп кылдың беле? Калп айтпачы. Sen özüңдүн жаныңды сактап калам деп кылгансың. Эгерде тигин айтып атканың чын болсо анда сен албайт. Бардыгын кылган сенсиң, уктуңбу? Мен азгырган сенсиң. Men azgırıp durmam be. Hey, sen bolmağında bu işe barmayıp bolcum ben. İyi bak. Mayl, men seni azgırıp durmam dep koyamçı. Dostlarım gel, jürüyor bu kayıt ederiz degende men seni bağır deçi bile. Ha biri koşalım yurtçuda tigil sağa. Hey, Nurbek, koy barma diye aytçı emes bele. Nurbek. Tigi to'g'ri aytdi. Men sağa qancha jolu bolboyt degen sayın sen uqqan joqsun. Biz bolgonu joldu gana көргөзөбүz. Чечимди кабыл алыш ал сенин өзүңдөн. Ошондо мунун менен кетмей болдумбу? Түшүндүм. Нурбек каяка? Акыркы 5-6 саатты силер жоготуп көрөйүнчү.